Fortunately uKhuzani sizamile ukumthola, he is currently on a flight so akakwazi ukuthi akhulume nathi njengamanje. So sizokhuluma naye ke umfokabiyela asitshela ukuthi kahle kahle kwenzakaleni and maybe noma ngasachazanga ke nje in detail but siyabona ukuthi sekukhona namacala sevuliwe and so forth. So what is really going on? Menziwa ninjani kodwa mkazi? Siyaphila kodwa ninjani ngathi simo? Aw siphila kakhulu wena u right wena? Awumntwana ulando. Yaphila. Yaphila. Cha bengifuna ukuba no show ukuthi ngithi angifuni ukukhuluma nomuntu ongekho right, ngifuna ukwenza show ukuthi u right. Oh lesafo angani ifana. Mkaza ngisakuzwa kahle ngathi uline wakho usazwakala. Asingekuthola ke manje, I think khona inkinga ye network kancane. Mhlawumbe ngifona number Telkom Vodacom zobakhuluma ngakho. Sikufanele ku Vodacom. La sikhuluma ngakho Vodacom la zobakhuluma Telkom athi uphele eqaleni. Mkazi mina ngizwa kuthiwa la mina bengekho ngixoxela bengiphesha kwezilwandle kodwa ngithe ngifika nje ngezwe kuthiwa ayibonaba osaziwayo beseMzansi Afrika bethelana ngesibhaqo la kwenzakaleni ngoba abanye bathi wena kahle umsusi wendaba. Awuthi nje ngiyambingelela nonke emsakazweni. Babingelele bonke abalalele nabazoyithola le voice note be-record ihambe ifike la izofika khona. Ngike ngabona ezolo kuma-page ama-page ahlukahlukene. Ngicabanga ukuthi bakuthi kunenkulumo ethiwa yethu quality ukuthi uzokufika la sikhona njengamanje. Ngicabanga ukuthi sekuyiside ukuyi-defer okuhambisana ukuthi mhlambe isole egcinile ngeqhaza abalithathile singabasemakhaya fani singabasemakhaya even umuntu esenegama mhlambe kwabanye bethu senzima ukuthi umuntu eyibone ukuthi ubani or usekuthi ngabakhe yini emfanele yini engasamfanele nanokuthi uthi usupe ezingeni elinye bese uyi-associate nabangani abangamahlathi. Ngicabanga ukuthi ekutheni ufike la sikhona njengamanje noma esixhasini sasokhuzana abantu mhlaba bamhlomekile ngendlela yokuhlathi awekho amazwi aqhamuka kumina ngelanga lomcimbi owangasole etheni ukuze siyetsheni sokhona ogadla womunye nesizathu ukuthi umuntu owangithatha wangicela ukuthi ufuna ukukhuluma nami khona umuntu engicelayo wayethunyelwe wena Khuzani imbala abantu abashutha ivideo abantu bakho Khuzani because I don't think ukuthi umuntu wayezobecabanga kanjani ukuthi bakufika quality la uzoshaya bese video isabalala within a second futhi wazi kanjani makuhlangana quality noKhuzani khona ifight ezoba khona and then why manga uthiwa ukwathi beyimisela ngokuyolo sengawo umuntu uhamba nama-dancer awu-6-7 ebengosiyaziba nama-bodyguard ngithi mina bengiyomvathi eperforma ngizombhala kanjani ngihamba ngedwa yabo. So into yabo bayenza basi-create istory just for we-defend ukuthi babe nokuthi ukwathi uzovula icase bathi bazogijima ama-case eqala but bakwenza bafowethu mhlambe kokunye ngomsezu mhlambe kwaba utshwala kwathi makusangula ukuthi mamqondo uvule ukuthi babe wrong nakho sesapiyala sikhona njengamanje ngoba uzokukhuluma basama-case nje. Imake akubanga yini khona ukuthi wena waqala wasabalalisa ivideo la ukhuluma khona ngaye umfokampungose uthi umbiza ngesitho sangezansi okuyinto engafikanga kahle kakhulu kuyena ikhona leyo video ngicabanga ukuthi yonke into enjoy media bayikha phezulu ngeside lokuthi uKhuzani umculo omkhulu esimazi safunda seseykoleni i-fan base yakhe mhlawumbe i-powerful futhi i-powerful kakhulu akekho futhi umbona eshona phansi and futhi nami abantu abangifula bayo futhi umbona ngishona phansi nami futhi angifisa ubafuna umbona eshona phansi ngingazi ukuthi mangayiphakamisa ngithi abakiye ukusenza ngogama lelo nje bathola amagama amanye senza kuthiwa ilaliphi iqhawe ngangivala lokho ukuthi bakuye kwenza ngeke ngithi isikhathi abantu swami thina nje wathi kuyini singama-public figure singabantu ababukela kuthina kunabantu akumele umuntu manje nifunze ukuthi muzona uKhuzani ukuthi abantu babethi uKhuzani
Khuzani awuthi wakwazi ingomeli yoboy kuFana ngisona Khuzani angibuye ubudlone bami uthi saxaxaka before I not bring it to bekudla mina ngimfuna ngimbuzi benjani abantu bakhuluma nje social media awukwazi ukuthi usunegaba engaka usuphile nge-social media abantu basithukile ngamagama bese kuzama siqala phansi usaphezulu abantu besehlulela why singabazondanga why abantu mangabe besho into chithi statement esingalivezi igama lakho bese uthi wena shiwo kumina vele wena bese uthi uyalo emngcembeni nayi lokuzana into ephathekayo ukuthi leli khuluma nami uqobo. So wena uphatheke kanjani ngalento eyenzekile kahle kahle uzizwa kanjani ngayo? Cha mina ngokwalithi wabiyela mina sisamuntu wesilisa ngubhuti nje wabiyela ngubhuti ekhaya ngubhuti angakezi yonke indawo so ubhuti nje angibona kwenzeka lokho kwenzeka igcolise lonke izinto engeke uze uyiphalekele nathi sibeyisile noma sifikile noma bese ubani bonizitho yenze into ezenzekile ya yabanga ukuthi ngizoyihindisha ngendlela ukuthi egcineni kwakho konke mhlawumbe kuzogcina futhi ukhuzami quality yogcina iphelile into eqongozelayo akekho into esimbona eselwa icareer phakathi kwethu ngenxa yezinkulumo zabantu abasemaceleni kodwa imoto yabantu afusuhlezi izifiso zawo ngento endala ngizoyilungisa nje kulungile ukuphatheka kanjani nami lonke umuntu uphatheka kama yebona trend ngentingi fine I think angeke ungiphazamisa kakhulu because ngine-believe ukuthi ngilangikhona bebaningi abantu bezama ukuthi bafuna ungehlisa so bonke labantu abapositive ngokujabula ingoba bafuna ukuthi ngifile week mina ngeke kuba ukuphathelwa ngiyena lento yenzakalele ngizoyilungisa izodlula futhi sho kukhona ukuxolelana phakathi kwakho no akukho akukho kodwa